Бүгүнкү той туугандар, той иесинин жакшы bir планы менен, жакшы bir ниети менен Ол шалам болсын, Қареке, туған күн құтты болсын. Ясина 3 yaşta. Bravo. Мишка кыдым сиздер үчүн. Қареке. Эми рұқсат етсеңіздер бір 30 секунд музыка қойсаңыздар бір Мишка менен бийлетсеге қандай дейсіздер, а? Құттықтар, конечно, құттықтарыңыздар. Өзінің личный автоунаасы тапшырылуына. Ол жағы болсын. Браво! Demek Mишкалар, жаш балалар менен бийлейсиздер. İşte çarşağından keyin ardından teşekkür ederiz. Давайте, музыка кеттиге mesela. Жаш балалар беріңler. Давайте. Gangnam Style. Мишкалар, эмне кылса кайталайсыңар, хорошо? Не кылса кайталайсыңар. Демек, даярбы, родной, берчи любой бир музыка. Давай! Мишканын артынан, давайте! Belekler var, yaş ballarına çıktılar, aşağıdan beret. Давайте. Şimdi yaş ballarına kayıslar kapılar. Yaş ballar çıktılar, давайте. Sıktılar. Yaş ballarına kayıs. Kolcalar olsun. Sumaya. Abağızda beleklerdi, güldürdü belekizler. Oğuldan urman, kızdan kısmat görünüzler. Var oğlumuzlar. Çok rahmat meymanlarıyım. Orada alıp versengizler, jakşı oladır.